علي مولا علي مولا علي مولا علي علي مولا علي مولا علي مولا علي من كنت على محمد وآل محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أصحاب الله ونقوم ورزا وكفرهم تطهيرا على الحديث في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العلي العظيم. قال رسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم ثقلين كتاب الله وهجرتي على بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا من بعدي أبدا. صدق رسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا محمد بن عبد الله. الصلاة والسلام عليك يا أمين الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا خيرة الله. الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله. أشهد أنك رسول الله وأشهد أنك محمد بن عبد الله وأشهد أنك قد نصحت لأمتك وجعلت في سبيل ربك وعبدته حتى أتاك اليقين. وجزاك الله يا رسول الله أفضل ما جزى نبيا عن أمته. والصلاة والسلام على ابن عمك علي أمير المؤمنين وعلى جدك فاطمة الزهراء الصديقة الطاهرة البتول سيدة النساء العالمين وعلى ولديك الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي وحجتك المنتظر المهدي أجل الله تعالى فرجا وسهل الله تعالى مخرجا وجعلنا الله من أنصاره وأعوانه. السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموقع الرسالة ومختلف الملائكة ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال لنا وين كفرت بالنا من الدنيا كسره وتتنيا بلين تانا في أزكي كلام تجيب وقت كلام تتوقع كيا. الحمد لله رب العالمين. 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 كشفنا لله كوسا لنا ونتلان بدأت كيامة بنما تبنما تدالفما عندما ناوني يبسان ناون برما عندما ناون بمكرما الجنة ناون للتي بمدة يبياني يجلو كمتا أقولنا وطنا عندما ناون بانتنا بس بانكالا في يوم كتنا عندما ناون تبالا فيها يبقى ملالا فيونا بانتا لافي كشفنا لله كوسا ويبنما دالفرما ناودا كاندا يقول كبارا mere gosu su shani titi zaha kasola kam nawuni nawu ko yasa yo delle kabaya andar daraja nabda albaraka annabiyada nawu paya annab haske nawu nabiyala ma paya lalai dale kate nakuru samde la kusamo suruna kam nawuni yabakia talai his excellency alaji dr mahmoud bawumia boko aziki ka NTV ko lala kasiyo mo yona katna ne ko da fan duma na mo san yo tele na wo ban ko kata duma na wo ni bal ko ka ni to na wo so mo na ko excellency to baya na wo so ma lala nya de duma na wo ban do alcohol wana na dunya ko kasuri kasal alcohol nasara ya gazam ke anna ro yinna لأن سلمان كمان أورين بالليتي ناور كركاني كاتجرا كوني جامع شتين جوار ساموني يزا عمل الله بله يقول يوم من الإسلام إسرائيل وجمعت لبنان أمريكا وجمعت أتاك إيران ودونا أورين ناور كلام الكوري
mine kama Amerika kukai iko shele oto sana tutu kwa ngaru wangu ikutoyo Amerika kuto stand la toma omekina kala cross wangu Amerika kutuwe. I know that. Iran ni one preparation the social danger na for more than a year katoma abulumba kalenya okusaranda na ugenda tulala nasara nyala tikere dunia ma ni takakya ni taashema ni swali sisheni kema talaka yamta the tamami the need to sacrifice share bandwana ukije Iran sana muslimin za hazali katila la shirma katina saramati muslimin katina saramati dunia za na wingi kwa lelele bunye baba maliyonya within bunye ma the value ka Iran responde bu responde mami let 1 hour ka butonye 8 places za ka butonye jamsa ni za ka butonye American bases ma zaha ni aya Qatar, aya Bahrain, aya United Arab Emirates, aya Saudi Arabia, aya Jordan, Kuwait, kana ke Israel mama, Iraq umal base sharia ma, Israel bani kuza dunia. Dulu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Less than 30 minutes to nearly 11 years the year history. The nation of dunia the year history. Kaya ni mshale ya kaka kulia kaje kula dilam na lampada Amerika bukala right now tumela baika mambo negotiate or certainly and they will stop the civil fire but I know Iran will continue running Surah Al-Rahman aliyate kayyer de andal Quran na wonku Quran ma bangsu Quran ma biya da bangsi ya to nda katikan ntiyara wal ardu wada'aha wal anam lil anam kana wala al mizan na wala al mizan والسماء رفعها ووضع الميزان كلين يلا كمان ميزان وما عادل شيء لسنتك عادل شيء ما مكيا ميزاشي يهبط بوني يلا ينير بامسم ne عادل شيء جنن كم دنيا كلين كم نسودو أما ينم فوالي كلين يلا عادل شيء يهبط يهبط بوني توي بقول يسودو ya ma ko jamhuri dalilin da kin ya man atomic bomb ni kula bomb ki malle kin la yana anti ya so ko malle kala tan kuma ne technology ma ka tiwa kin ya no disa o dismantlation kaza kalman visas ilaya ni visas ko sisla ko chelle duga kabote tena mema no ni tena vasi ina ngumi kula bonko kina ni ko shalo mama kana ko varsate Quran ko dunia kama kaya ni kanya kana tisara kaya shi a force mata stopping mena mashama la shi vale ta tisara aya ami ko dunia kama so da swali si shalo na ba musul dunia sa ya ka kete beira ngurle kanya Afghanistan ngurle kam Sudan ngurle Libya ngurle Yemen ngurle kumi ya ni musul si tsaba ro ko ka ya ngurle Iran ni ka ila ko ko na pasile to
jahla biba mu'min kam muslim kam munya bilci zahaya waya isni zan kasul mana wina ba iran nasara idaya wallahi ay ila ta'ala lam katma kasul na wa tirina na fa nasara jam jaya ga ko turma kaya ila ramadan la tabrani ila ramadan Rasul ndumana woni ñenem nam duniya kasuri ala namma da baraka na yule shara'an nalam dalam anna ro yenna ma da baraka ndumana woni sura ko mushara muslimin sin muslimin da mariya ya so tin sai sa sharuma da ne islam ko ko Iran ko bal muslimin ko na wuri na un pantina sara Amerika Israel de bampal man munafiqin ma zama ndubana ugurumba ya Allah ij'al takbirihim fi takbirihim alam tara kayfa na ugurumba kapa Iran nasara iza jaa tebalene to zam iza inshallah mi baya ndiye tulatuma inshallah au panti nasara Iran nasara ma muslim zam nasara ma abam nalanya au bam ko amal duro kana panti nasara media arrondissement de Kisore de Manaoui, le management imaginement de Manaoui pour les zone de l'État en import. La lettre est d'Afsiro Project Mona, le media Tima, Aba Ahmed, Aba Naif, les Bampal support de Baka et Jana. Asomnia, our prayer, the Baya, the Kamama, our various and your friend. Manauli, Ramana, you, Utumanda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, and then Ramatan Alami. And then we have the Gochal Mama Sensune, Katiti guarantee man who are at the Wawala Salas, open a view who over Alibaki or Grat. Ndumana wala baksete by andalu baksete sallallahu alaihi wa ali ne tuwul subti yale tamyala tazo tida nabi yurla adabi namma yurla ne qur'an kan alam maka daraja asone balle jamani yarishati yo firqwa ne ture ne sikalesi denamma kaso yo amma kana against all the way annama mamtuta annama masa isizal kafi kakara am yo sumaya kacha kana ya waymu we tare ku fi ku sakale ta Allah wa itrati ala bayti ma tamassaku bi ma la tajidu bi ma ya'ala annabi ya roje shara bayti sarwai kira umma kitab Allah dumana mun tafdilnya al-Qur'an وإترته على بيت نرسل أبن يوجدنا ما يتمسكت به ما تقولن كابول بما القرآن أن يمنع على البيت كبوري وما يمنع كتير أن البيت وأن يمنع سوتشي يبنى مبرم نشانا ما كان يجرى وآل البيت ويمنع ما قطر سولا المبني مثل آل البيت في أمتي كسفينة النوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق ونوى جنة ويمنما أهل البيت كتب سنة بلا المقبولين نربنا أن نربنا غلا مكجل الماء والتلقيا ومن ذلك كجل والبيا ولنا حلقا نعوكي أنا أوقع سنتي تقوم يولد نقول بسنت أن محمد صلى الله عليه وآله وسلم ويرى
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. الثاني غفر الله لكم. اللهم صل على محمد وآل محمد. والثالث حبا لنبيكم وآل بيته بأعلى أصواتكم. اللهم صل على محمد وآل محمد. أفلا يعلم تفضل أفاشي مع سكتنا مكرمة. بسم الله يعلم. الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله. الله على محمد صلى الله عليه وآله. I'm telling Surah Yasin today. I need to take Katna Karma. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. صدق الله العلي العظيم. لن يلي تنقل بيت كارموني أدل الله سورة نمدراتا كتنية من الشريعة ويقول من السلماء بان كسلماء تنية من الشريعة تقول من السلماء بان دل سورة نمان لكي القرآن الشام قرآن سورة نمان بنتو كرتب نشام بنت كرتب شام Daripada berjalan, kamunya ayat di surga yang berjalan ko, bukannya selantara kasih terjadi. Lalu kesulitan Al-Quran asa aja. Adalah yang telah terima. Jadi yang sebenarnya tiga le ayatnya dilan izah diyaret washare dilan izah kalian diskonnya. Dengan leson sangat tinggi. So tiga le tiga banyak bahagian dalam ni masyarakat dia koma. Dengan lemasi terti. Suara itu kualiti atau kualiti points ma. Ia le toa. Jadi ekor syama tinan dalam dia mereka jadi tidak cuma. Kemudian soal selama kau bang Quran mah dia share ni dalam share ni kau Quran kan nak kita cuma boleh Quran kan dalam tu soal Quran kan kisah dalam macam ayam bang dari Quran mah kalau bang bersuka kan bagi Semoga ma community santi ampera nizamtima kasan sanan jerenga kiyala shiba dalam Quran tuko yulo ko masi yala dira kuni kalau kami le to shada bang Quran de understand the language sharma kalau ada shada kumde kuni aba banda ampun kuni sharma awi kon ini ala
tule batama tenkara ni shama din kan saha di aya atule aya rata katiyan kwanete yesu fatiha di tule aya rata yasin tule aya rata suratul rahman tule aya rata allah rata mo ya lewa ma kayan ba Quran sura ma bushira ta ka connect ta ka fasara ka ba message channel ni ma anna ande ya lewa ya shirka ya kare ya las ayat ma ta tama fatiha tul ada yasin tul ayat rata suratul rahman tul ayat rata ya ta kayan tiwa tule the entire summary of dunya ni lahira tarhisan dalam dunya ni lahira the entire summary dan pari kaiti soloma bangsa soloma ayat 6 jam ka lahira tu ziala dia bangsa dan pari ta ayat 6 jam di bangsa soloma ayat 6 jam ka dunia Arjala, yala tamu dalam. Ibu pandra Quran ayat. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Ma arsulullah dunya akhirat ayma. Rasulna wudu zandamata. Sulala ayat batata sul batamani. Sul ayat batatamu. Dia soami summarize dunia lakhirata ka summarize ayat nusham ala hirafala ayat nusham ka dunia fala azam la ayat wa tatamma terkuni yen yala ni yala shirmo yen ni tinya ma be misali aka ta suratul fatiha ayule ayatin yatulu yala bismillahirrahmanirrahim dan berfatiha juga Quran sah tule ayam bala ayul Quran kalian nyalakan dia sableme connect tamcha kalian kuat suruh ko sableme connect ya ayam ni disune ayat tule nyalako bismillahirrahmanirrahim deni ayat tule so ini adalah Quran sah ayat ameti your first nabi kakak Fatihah ma tiga dan ayat dua makanya ini alhamdulillah rabbil alamin mana ayat rabbil alamin benar terima mana ukaya ma ayat maka dia ulah Ar-Rahman Ar-Rahim ma ulila mana huma kuna jalama Murama pel dunia ni lahir sah, murama kam, mumen nampu kosong. Karena ayat para tanggal malik yomi, ayat berkaya malik yomi di. Besoknya kialah man katilah yasin. Ikan jual surat yasin. Katanya, depil kerana apa kaya turula. Bismillahirrahmanirrahim. Naam. Yasin. Naam. Wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Iya terkesha. Dipilih Yasin. Kamu Yasin. Meza mina nakaya. Berbulan nama. Tukadang Ar-Rahman Adam. Jam Ar-Rahman kaya insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Iya yo. Ujai Ar-Rahman ma. Mana uni. Nahu kalian ma. Kasakam ayat ayat ura. Allamal Qur'an. Ayat yo. Ditutuya ayat dia. Nahu ni Ar-Rahman kalian Quran. Quran bakal rabuna. Kaya ura ya. Khalaqal insan. Ayat kalian lisan nahu
yen ya ga kwana shi sai ko ta ka zanna mani allama alquran ya rabbi yasin annabi allama alquran qur'ani zanna ay ba ma bara kallam yasin ay ne daga yasin annabi bara da ba ma ko yarula wal qur'anil hakim kala ni ne de ko yare no alquran al hakim ay ba ni ma da ko bayar kala yara na woni qur'ani ko ko yara wala annabi qur'ani desu haka ce ar-rahman ka yara wala ayatul farin jama ar-rahman wala ka yara ar-rahman to na woni ko ba su qur'ani khalaqal insana yelo desa de farin jama ya shima wele ada ar-rahman ma de farin to wele kala kala insan ona ni sala ni sai ka kala ya kajan ayatul bar ata ya shine kadira wala innaka min al-mursalin ayatul bar tama innaka min al-mursalin hakikatan liyal mali bal qawli min annabi subhana furinya ala muhammad wa ali muhammad Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. furinya jasima rahman ayat rajuma utalana tudur rajuma la qawli nya insha ayat rajuma fure yasin ne arahman ayat nyame yala takariya fure diyara nawo nawo muni kunayara nawo sumunta annabi don diyara annama kariya nawo sumunta annama kadara annama ko yala tunguma fune kala annama bushi qur'anina ami ni yara ni ya wala kima nawo le bara mutum annama ka annama shi qur'anina kirgare ya tama inya ai shi qur'anina ne ce bana ne sai shabna wannan nama kala kala insan iyo connection ma we can connect to the channel bisa mo de madani kate burtla ya shadini dini na wala de bana dini ibre dini yitichi Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. so iya suratul rahman suratul yasin mama amma ga ni yula suratul ma uddi ka jara ni kala ayama kala na busham kalina busham ayan yana kama akala tiya yasin suratul yasin ayat mubin gila da kure ngar ada besisma ka gila kus esamenta ko yo point ka ga suratul rahman ka ayen ka fa ay ala yadukuma tukazima ka ba repeat one times so as good by what the mala aisha had to repeat ngar sisa da kure ka ya kama la shi ba shere dinan kakana yasin ma funi aya shere de repeat de mama e mo de repeat de mama mo ma era mobi ma ka ya ba yo ko tule mobi ma di ja ko ne tule aya de so tinai ka suru ma tire ko tule la no mole annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam de tile la dola yasin annabi bala kai ayana ma dikana dike kamti yang pada dinai memang kaya lepa kaya daula ada ayat di dinai ma inna nahnu nuhyil mauta nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kull shay'in
وآتيناه في إمام مبين آتيناه في إمام مبين كريشي بكشير آية دوالا آية جالسة كالتلقين نبي ياسين آية الباري 12 ما كرينا في إمام مبين يين ماني ياسين ما بلما مبيا كاجزل ماني أكان نمبر ما أتوكل 12 اللي بايا 12 دبل سوري لتنا 13 توكاجي سورة ياسين موتة جلباي كجم الرحمن تيتما كاريني يا لولا أنا كاريا لولا فيس كل أي على يوكما كزلانا كاريني لنا فيس كل أي على يوكما كزلانا كاريا آية تيتي دينغ المهم زاها كاريا بوا كأبا نمان نبكة داون كانوجن كانت أجول ما كثيرة أجول كثر ما شيء كم تبين يومي كل ما دول كول كتير الدنيا كنا سورة الرحمن كريا فبنا يا الله ين أزل ما ين نسل ما نعون نعمة نكي لتولا سجل نندل دنيكي كتوكي لتوساس عشان كل آية دواتا رحم سورة الرحمن كل آية دواتا الله دواتا مو يبلغوا ما بايم بام Quran sebelum bersyukur tak connect tala tak pasal abang message nalin dia kembali. Anda dia lewa itu asyik kaya. Kaya dia lepas ayat baca jama Fatihah turun ada Yasin turun ayat baca Surat Ar-Rahman turun ayat baca yalata kalian tiruan. Turun the entire summary of dunya and lahirah that is under dunya and lahirah. The entire summary. The Pari Kaiti Soloma, Baxter Soloma, Ayan Namjam, Ka lahirah to Jala. The Ambassa. The Parita Ayan Namjam, the Baxter Soloma, Ayan Namjam, Ka dunya. يلا تمام دلها يومان القرآن آية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ما أرسل لنا أرسل الدنيا غير الآخرة خيرا أرسلنا ونوزن لنا سورة آية باتتا سورة باتماماني سورة آية باتتمو يسوعني summarize dunia dan akhirat. Summarize ayat nunjam. Kalau akhirat jalan ayat nunjam dunia jalan. Azam adalah ayat baca cuma terkuni. Ia jalan demi jalan syarab yang ini tiada bagi. Misalnya akan ada Surah Al-Fatihah. Fatihah ayat ini turunnya Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim dan berfatihah juga Quran sah turun ayat bara. Ayat Quran kalian yang dia sambil connect tercaca. Kalau dia kuat surah kau sambil connect tercaca. Ayat ini disebut ayat turun lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ayat boleh. So ini adalah Quran sah ayat. Ini your first. Nabi kakak Fatihah ma tiga ayat dua makanya ini Alhamdulillahirabbil alamin. Mana ayat Rabbil alamin benar terima mana ukaya ma ayat maka dia ulah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim ma ulila mana hurma ku dayama murama pel dunia lahir sah murama kam mu'min ko koson kana tikana
ayat para tanggal malik yomi. Ayat berkaitan malik yomi di. Besok pun kalian mana kalian ada asyik. Ikan jual surat Yasin. Katanya depil kena apa dan kaya turula. Bismillahirrahmanirrahim. Naam. Yasin. Naam. Wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Iya terkesah. Depil lagi Yasin. Kamu lihat Yasin. Meza ina nakaya. Berbulan nama. Tukaran Ar-Rahman Adam. Jam Ar-Rahman kaya insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Iya yo. Ujai Ar-Rahman mana uni. Nahu kalian kasakan ayat ayat Allamal Qur'an. Ayat yo. Ditutuya ayat dia nahu Ar-Rahman kalian Quran. Quran bakal rapuna. Kaya ya hakika. Khalaqal insan. Kaya lisan na boli sayfa. Yeye akapata kismayo kwa teacher. Ka zanamani. Allama al-Quran ya Yasin an-Nabi. Allama al-Quran Qurani. Zanamani ayat bana. Kallam Yasin. Ayat nakala Yasin an-Nabi bana. Debana ko yarula. والقرآن الحكيم. Kaya niya debiyare. No al-Quran al-Hakim. Ayat pari mara kubaya. Kaya na woni Qur'ani, jomo kaya wala annabi Qur'ani. Desu akala tiyo Ar-Rahman kaya wala. Ayat ni pari jama Ar-Rahman wala kaya. الرحمن. To na woni القرآن. Qur'ani. خلق الإنسان. Iye yo desa de pare jama ya shima wele ada Ar-Rahman ma de pare to wele kala kala insan. Ona ni sala ni sai pakai pelajar. Kadang ayat bar abza yasin ni kadira ula innaka minal mursalin. Ayat bar tama innaka minal mursalin. Hakikatan dia malik bal fare min annabi kubuna furinya. Ala Muhammad wa ali Muhammad. اللهم صل على محمد وآل محمد. Kuinya siasima Ar-Rahman ayat bayoma. Utelana tujur bayoma dalam Quran ini insya-Allah. Ayat bayoma fure Yasin ne Ar-Rahman ayat nyame yala takaya fure dia nawu. Dia nawu muni kunaya nawu sumun teman nabi. Dengan dia anda kali dia nawu sumun teman anda. Kalau anda ma ku jela tunggu ma kuni. Kalau anda ma bushi kunana. Ami dia pada cuma. Nawu lebara muntum anda ka anda ma syukurana. Kira dia apa? Ingat. Syukur anda itu cuma nisa syabna nama ala kali nisa. Ini koneksi ma kita koneksi tersiapyo. Bisa boleh madani kate berterapi ya demi naura. Demi ibarat demi dicuci. اللهم صل على محمد وآل محمد. وهي سورة الرحمن سورة ياسين ماما. أما قال يولا سورة ما وتبتدي كجرالني كلا آيما كلا بشام كلا بشام. آية كمان أكلت يا ياسين. Surat Yasin ayat mubin gila kuliah
gar ada mesisma gar yela kus esamenta ku yo point ka kana suratul rahman ka yenyen ka fa bi ayi ala rabbikuma tukazziban ka repeat it one time. So as we the Bible la Aisha had to repeat in gas desa the point ka yaka man la shi ba shere dinan ka kana ya shi ma funi Aisha de repeat the mama and mo de repeat the mama mo ma era mo ma ka ya ba yo ko tuwe mo bi ma di jamu to la ayat so kinai ka suru ma tiro ko de la no mo le ana Muhammad sallallahu alaihi wasallam de la dola ya si ana ba kai ayat ma di jana de yang pada dinai memang karya lepa karya daula ada ayat di dinai ma inna nahnu nuhyil mauta nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin ahsaynahu fi imamin mubin kaleshi bikashira ayat wala ayat sanata kaltire na nabi yasin ayat pare 12 ma kalena fi imamin mubin yin man yasin ma balama mabiya ka kelzel man akan number ma atukal 12 ele baya 12 de pale so de tana 13 to ka ke suratu yasin mote jelbai kacam ar-rahman 13 ma kalene ya laula anya ka ya laula first for the ayat alai wa kuma kazama kalene man first for the ayat alai wa kuma kazama kanya ayat 13 dingere de ma zaha karyan kwa ba ka aba nyaman da be ka daun ka na biyan tarakana ajwal ma ka tira kan wala ka twal ma je kam de biya ko bi tule ma dole twal ka tete dinya kana suratul rahman kariya ko da hayya ala da gina azin ma gina nisal ma na wonni ma de niki de to la sijir nan de niki ko ki to sa abe remoma za ka sarati ya de ya program na program de sai ka bo ne sai ma an ka le tmana ka jam de ya ke ka ti ye na ti ya ma ni ya ko ya wa la la ni ya ka sawo sallallahu alaihi wasallam Muhammadu Allahumma salli ala madama yelle ya program yule suratul rahman lisashi qur'an ne yara dinunan 55 ala ande kata 10 5 plus 5 10 man 1 plus 0 kata 1 kakana ya shi lisashi qur'an ne yara 36 qur'an sashi 36 qur'an 3 plus 6 awe wazan dai ko ba zo kata tiya kafima ni kare alam ni zai ni se yo kata wa sura le yo wa Quran Fatiha ibanyel so ashi tira abe tam Fatiha so abe tam Fatiha ma ya ati tira ni sura bai mama ame connection ma so Fatiha ma ni aka ya tere masu kun ya bismillahir rahmanir rahim ma bi yala an kun ma ta sunan da so bagai ko alhamdulillahi rabbil alamin ma mana won da benam da tuna arrahmanir rahim ma na won ma da bala kana tamtiyal malik yawmiddin atiyal malik yawmiddin ya burka usama diyara ni kiyama lana
ma kiyama da ashe tera ko yala na wuri ni tera na wuri kiya atana tudde da hakuri kana gagafla ko kana wala nte tam kiyama ya katia de dunya ko mo sunya kawla ko ya ko kama kaya ni kiyama la wasla kiyama ma ka mo sunya sha wasla dunya ka su kiyama amma ka ko la ka ko la ni kiyama la mali yawti ne tega kare de dunya ka tam kiyama la mabe ko ko kam na jomo kiyama da ya da ya ni kiyama da ka kwara ya kiyama da ya boye so ni sala bolle ya ko fure ka ya ni shade ni do so ni sala kiyama da de pare yi boye tin ya yalle boye ta ya ni kiyama da o ya ni ndu na wuri ka bol kiyama yo ka kiyama ya bolle ye sababu ya ni son de kiyama bonni yan to ya fitna le sababu ya ni ta ya ni kiyama abona ya ansama to de ansama de suratul yasin de suratul rahman din la an da balima din tira la hal shama de ansama ni ranma Maria dia kayan ni karfiyarta kana soji anggaran dir kamsa kamar su karna kariyan su ka su kamsa ne ke abade ayan dole ya shi dia ne ya shi ne kayar wala wal qur'an al hakim kayar wala inna kalina musali shabal ayan dole mun ya shi kadar mun qur'ani kana yala innaka la muslim domin mun an subhanahu wa ta'ala wodi ne kore wodi mugun wodi na wuti dola kore wala sukare yala dalil ma yala ayala dafsirma na kane hala na mun na so mun ya arhama yuni aljerenga wula so kare yela che abere mun ya shi kala dalla abu ya shi shariya baksa qur'ani ko yela min al musali yela na wuni ko ne anaka yela to kuma ayi na wuni ayi qur'an aya anal ya shi anal akanya qur'ani ka tera annaba ya wajala tumo kuni wala so kare yala tafsir maya na kan ba da naso bumbu lula akan to ne arrahman munya arrahman ma kanya munya allama alquran ko ba su qur'ani ne boya para da insan wannan insala da kuma kaya karajo mo yinya connection bin da kana to yin yare ye tamle kama sarati kare nyale kare nyala yalla ndirbiya yalla sarati kare zamtindira yalla tamu ka sari fa ka kenina dalilebe na wuni annabi alqur'ani yima bin yinya na wuni annabi alqur'ani yalla tamu dalilye ya shedi ya sapota wanaita a dunya na lahira ka to succeed dunya mo ka to succeed lahira dalazo ya tamazo bo wal girkajar ta kam kor imani ni ka wunda ci shari ni mo ci wunda shari'a tiya na kasre ko wunda ci ko losnya itba kama ni kasore tanda yo merci
nya ana Muhammad mabu ya kama ya dinne na wuni anabi Quran mi nya ko ya isma ni Quran tama ayel yasin arrahman allama alquran wal Quran alhakim to ayel na Quran inya to ko ne tsari ka tsiya ni ni sabo na san tere ma ni ya so Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam din da ta faru ko ya ci duniya ko wasa duniya na ko ya yi ka ta duniya ko ya surma wala kayya inni tariku kitab Allah wa itrati ala bait ma itamassaku bihi ma la tadilu min ba'di abada kana yadama hakikatan mun annabi wo jarne ka shara bin tasarrai tir al-umma kitabaka ndana wani litafi wa itrati ala baiti min suri amanne yin nan ma annabi suri abai do yin nan ma ya yi ko kirti kara amida da shi dike ka annabi ya lama domin yana jama'a kar kwanan Qur'ani ne ta ka ba sare a duniya na lafiya ma ya ta duniya ne na wuni annabi Qur'ani yana jama'a ka annabi ya mu yi disa wayira diyan balalla na wuni dole da Qur'ani disa suka so sana da sani disa ka annabi ya rula wayin nan ma garza no sai domin bayan niyo kan miwon shi ma kana kenta ala bai ma kayyaba ala bai ma bayan yan ba su ko ma ma inji surma bayan yan ka ban ane ya shiya na arrahman da fatiha ya goyara dan ka kiyata ba ala mai ka ban ane ya shi ane arrahman ane fatiha goyara dan ka kiyata ba ala bai ma ya ba sai bayan ka ban Quran an san Quran ka ban ya shi arrahman fatiha ko ne tine ka shirta ba ka yi da tijeta asasirin Muhammadiya ka asasina bil ahlil bayt kaka shi Quran tikam a musulmi sai da yo ayyar Muhammad zanse in zanse ka wuta bil ahlil bayt in ja shi Quran tikam a ka ala ji da nan rawla ge da ka ya yalma ligan yoyo na wufu yalma almasa yalma dunia halibet nisa tori aya wodi tawo kamandri mil yola kanya kamandri sishai kuliya ne yuge aya paso yuge ne jamal shiro har azana kayan kiyo shanu liman da ko ya bona ba asha azana ko ya ba abesma wani abubuwa wala so oban kana wani ta inna allaha la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim nawo ko ta solo min da hal shani ya bi shani mun jama'a nawo ko ta na la ko ta min da wani kana ko ta ko da la so lala mi ne chaque shani zambulu yima mbugo yima kasasni fi kabul shel ko ya kamma premier lala chaque sma kayene kabul yima chi yima para ahlul bayt ni mu tal shara ahlul bayt dilbi ahlul bayt sama sulma amana bala dilka annabi kentisma Isa sani kyautu da yi amana yi wahala ba ma break da shakisma yimi ya kwande kwai ka bamle ka ane be ka shi ane de sabiya ya ne kwai kwasin na da ya
dia ba da ba ku kwa ni ka o ni hale bait so ai na to ko ya o ko da so sisi ka ya nya mo ni hale bait ne ya ka kali ko ka ki ni mai amino ko este ta ba ai ne da ma le ma kan ya rasul so me na wo kwa ki yo kam ta wa ko ma ba ku da ma za shi ba a ku a ko ka kwa ma ka kwa ma an tsam musulunci shari'a ko ma yin practice musulunci shari'a ma an tsare an su ko da ko din nan ke ta yin ya ka musulunci man ko da shari'a ba na za ina da tare ka ina da yayi ro ka to ya majority ko shari'a is wrong dan tare ni ya da ba sa shari'a din ya majority ko shari'a ya da ko bana punya mai majority ma ko ya da ku ma da ko kinga ka ka muslim ma hai ka taiti ka rujan kore yuko ba majority ko shari'a ya wrong Zimia don't deceive mama ka kuzana ba ka nyama Zimia yimenya ka tsikira علي مولا علي مولا علي مولا